Građanima Tutina danas je prezentovana knjiga projekata Izvodi iz strategije razvoja opštine Tutin do 2020. godine. Projekti obuhvataju oblasti infrastrukture, privrede, sporta i obrazovanja, poljoprivrede. Novi koncept lokalne samouprave podrazumeva da sve projekte, sve odluke i sve ono što radi lokalna samouprava se odlučuje, usaglašava putem javnih rasprava. U tom smislu jeste organizovana današnja javna rasprava na kojoj smo predstavili građanima izvodi strategije razvoja opštine Tutin do 2020. godine. Ovo jeste i najava jednog studijskog putovanja koje će predsjednik opštine sa svojim timom obaviti ove nedelje u dijaspori, gdje će predstaviti u Sarajevu, Mainzu, Berlinu i Beču strategiju razvoja opštine Tutin do 2020. godine. Veoma je važno da na jedan ovakav način lokalna samouprava komunicira sa svojim građanima, da sve projekte, sve odluke i sve ono, odnosno sav svoj rad bude izložen jednoj javnoj raspravi na kojoj će verovatno, a siguran sam u to, dobiti jedno konačno rešenje koje će biti na dobrobit svih građana, jer su u samoj izradi i ideji učestvovali svi oni. Na ovim projektima vrijedno su radili mladi iz Udruženja inženjera i tehničara Tutin. Obavili smo i prezentaciju knjige u elektronskoj formi i skup je bio tipa javne rasprave na koje su građani mogli daju svoje mišljenje i kako bismo zaokružili jedno finalno rješenje. Znači, ovi projekti su izuzetno značaja za grad Tutin. Ujedno, s tim projektima bi ostvarili jedno zajedničko kulturno nasljeđe kako bi to ostali svim ostalim budućim generacijama. Ovo je važan trenutak za sve nas, a razvoj grada treba da interesuje sve građane, rekao je predsjednik opštine Tutin Šemsudin Kučević. Ovo je jedan vrlo važan trenutak za sve nas i vidimo koliko je interesovanje jednom, da kažemo da se interesujemo za svoj grad. Mnogo je važno, čini mi se, i stalno to govorimo. Često bismo bili spremni da kritikujemo da je neko drugi odgovoran i neko kriv. Pa evo, uzmimo i da jeste neko drugi kriv, mi od toga nemamo ništa. U svakom slučaju, ako od ovoga grada dignu ruke i njegovi građani, to je posljednja tačka da se on nekad izbriše sa lica zemlje. Ako samo znate jednu stvar, i nije slučajno ova grupa autora uzela u samoj naslovnoj strani ove knjige, da bude na naslovnoj strani to čuveno pismo od prije 600 godina, kada je ovaj grad, odnosno Glohavica, bio ključni balkanski centar gde se cvetala trgovina, saradnja sa cijelim svijetom, da bi se desilo na kraju da budemo ono gde smo danas. Mislim da trebamo da kažemo istorija ne počinje od nas. Znači, svi političari su spremni i da razmišljaju u tom pravcu, da od njih počinje sva istorija, a mi treba da se vratimo i da nam je to jedna pouka. Nekad je bio ovaj grad jedan od glavnih gradova na Balkanu. Prema tome, u ovu priču samo svi da učestvujemo. Znači, ja sam sa svojim saradnicima zauzeo jedan dosta širok front. Znači, ovo on može pojedinačno, ne može ad hoc, ne možete vi, treba nam jedna stvar. Ne možemo više da gasimo požare. Uvijek, što god smo radili, gasili smo požare. I apsolutno se slažem da su u pitanju prioriteti. Građani su uglavnom bili zadovoljni prezentacijom i čulo se dosta pozitivnih mišljenja. Mislim da je ovo jedan pravi moment u pravo vrijeme. Ovo treba ne da se pohvalju predsjednik i njegovi saradnici, nego oni mogu da se diču da ovo nema ni jedna opština u Srbiji. I kako je počelo ovo, ko bide ovako, bit ćemo jedan glavni grad u Srbiji, će biti, on kaže možda treći, a ne Boga mi, nego glavni ako ovako sve bude. A nadam se da naši ljudi imaju para, ako se priđe ovako kako je počelo, da te doj pare i sa strane i ljudi ono što su dali za kola svi ovih godina, te su carinovali onolika kola da su toliko dali sve ove projekte namirili koje su danas prikazani. I nadam se idu na turneju i to im je vrlo pametno da vidu naši ljudi koji su odavde i koji u inostranstvu rade i žive, imaju ljudi firme, imaju para i svi samo smo zajednički jači i svim savjetom da uložu u našem gradu, jer jedino te to marku neku dati da su odavde iz ovoga kraja i da pozlatu u svoj grad i onako da ga udesu kako je projektao. Ja bih ovo pohvalio, ovo je za svaku pohvalu. Projekt izvodi iz strategije razvoja opštine Tutin do 2020. godine biće u narednih nekoliko dana prezentovani i u Bosni i Hercegovini, Nemačkoj i Austriji.